Dňa 14.12.2011 sa uskutočnil výlet študentov do Viedne. Zúčastnili sa ho študenti 1. A, 1. C, 3. B a 3. C. Študenti navštívili prírodovedné múzeum, technické múzeum, ale aj vianočné trhy. Mad bitches, so much broad, feeling like when I wanna fuck them all. Get mad brain in my very fast car, Ferrari V12 Maranello on my arm. Ladies can't resist the charm, haters kiss the ring of the dawn. Pre TVG Štefan Kiša.